sa iyo na sa pulo. Jeremia, sa mua, paipot pa sa iyo na sa pulo. Tato pai tau pe awawa. Na umay at siya o le afionga le ali, o pa pe amai. Ona fai atua lea, awe, lea ni I lea tua, whautau, o te le loana tautala, a wā o wale te mai titi. Whita mai mai a leo ni a te au, awa te tāpea, wā o le te mai titi, wā o nā tō mua o te au nā te mea te uru, te ana lama e ai, leo mo fwoi o whaia whai a te uri, e whaia te lana. Awa e te whewhi a te ilato, a wā o te a te oe e lawea I a te oe, ua whetalai mai ai lea rei. Whāro mai e o nā au, o pai mai I o mutu, whetalai mai fwoi e lea te au, auta, o tui nā atua o ulo mutu. Pai tau whatasi? Wauta, o tō whia oe a sune ule nunga māu, nere e la ina, Hāwatia, Soroia, I Hātuina Hoi Matoina. O tātou tusi pai tau na lua, e maua mai luka, na tau koe whā, pai upu e luskulu tasi se o pai upu e tōru skulu. O le luka, na tau koe whā, pai upu e luskulu tasi se o pai upu e tōru skulu. Tātou pai tau fi awa wai. Ona a matalea ona whetalai atu o ia I ate I lātou. O le aso nei o tau muku ai nei tusi, o tau o whā longo ai. Lātou mi o mai a tia, o fwoi I polo whanakone mai o whanakona, o lātou whai aina, e leo nata I ea e leo I o sefa. Ona whetalai atu lea o ia I ate I lātou. E whai mai lava e o tōra I nei uku whātusa I ate au. E pō mai I nā wha mālolo I ate oi. O mea mana whaia I kapunau. Na mātou whālonga I ai, e whaia fwoi nei I lau moni. E whai atu fwoi o ia, moni, o whai atu I atu o tō, e taria se o whetei o na moni. E moni, o te whai atu I ate auto, sa Israelo in pō o Elia, o whine tō tere o oti a lātou tane, na punitia ai le langi I tau sanga tolu ma masina e ono, ua nge tere ai I le nukuma. Ai ona nā whea ia tō lātou, nā whakamata ai tōru, e whine o oti nā tane. Sa Israel fui le pela e tō tere I ona pō le perifeta o Elisaia. A lea I whakamaina so lātou, o nā manu lava le soria. Whanau lātou mō I tīmako e mea, e wau I o lātou. Ua lātou tutu mai, matuli I ate ia e tua I la ai. O taitai fui I ate ia I le tope o maunga, ua tu ai la lātou a ai. E I nai lātou whae tito I fui I ate ia. Au whaia e o lātou wā, o manu isi. E whamakuia mai le whetau.
is. God is watching. God is near. Telling truth shows love and care. When I speak, I'll say what's true. It's the right thing I should do. Tell the truth, don't be afraid. God will help with words you say. Truth will shine like morning light. God leads when you do right. Tell the truth, don't be afraid. God will help with words you say. Lying only brings more pain. Truth will always be your gain. Jesus wants us all to share words of truth to show we care. Lying only brings more pain. Truth will always be your gain. God is true, and He's my guide. With His help, I'll never hide. Speaking truth is always best. God will help me pass the test. Tell the truth, don't be afraid. God will help with words you say. Truth will shine like morning light. God's pleased when you do right. Tell the truth, don't be afraid. God will help with words you say. Tell the truth, don't be afraid. God will help with words you say. And thank you for sharing your message with us. I already told you what I'm going to preach about today, but that's a picture that I want you to think about. You always want to tell the truth. Must always tell the truth. And that's what Jesus did. Even though he knew people of his village are going to be angry with him. So after telling the truth, that's what happened. They tried to kill him. They tried to push him off the cliff. But he didn't care. He just wanted to tell them that the truth will always win, and the truth is always good to know and to tell. So, as I said to you before, that's what I'm going to talk about. So, God continue to bless you, and maybe have some good times next week when you go back to school. You will learn a lot, and you will continue to be good kids, and speaking the truth of Jesus all the time. God bless you. Ore lau, il soffermato del Murtamà del Maracapia. Amen. Sila kaya ang mga kaibigan. Ore matua. E monio te whaiatu ia to e leta lia super feta I lona mono. Truly I tell you, no prophet is accepted in the prophet's hometown. Ona lui full now te tusia wai tanawe mo fu ya mateo rek mamare. Na ye fa kuma na te ya si se se na titi.
nā rona lava nuku marona a inga, e le manu ai. Kai tusa no tala mareu. E le se perfetta e le ni manu. Ua nā rona lava nuku marona a inga, marona whare, e le manu ai. E tolu ni uku ta mua e una i tunu mo la mai fia whaman malama e pe tuku ni roa e na ia tātou man malama i o rea tonu ale whina ngā reo i suota o when mai e le ngata sa whai atu ai tātou sa whaku rongo e ai o rea sea ngā mo e mao me whaku rongo mai e tasi le fu nai o mai mo fiku foi a que do ele tapia ana beta o tapia para uma accept ole accept tu sole tapia ai maria dalla mateiuleta o ele no mat e por fare no dia e por amo no dia fai confia se fa non momento ma una fa non dia se fa non momento perfetto alla fine Gesù e le amania e le fa non dia e le tagia e le si fa non tamata o le perfetta ya dia perfetta na tātou kusire, o ni sukuru na i tāu e mpulu tua, o le perfetta. Nā leo mea tāu o le perfetta. Telefo tāu, telefo i tātou tofa, tātou palman malama, nā o mai, i te amasā, nā o marwhitira. So many definitions of the word prophet. There's only some I can only mention now. We are talking about the perfect. Only perfect, only spokesperson for God. And the Tana only two. Yet only mouthpiece of God. We may be my dear, we pay now the Tana Tua, I don't know. What it was. Natana e tapu perfetto. Lo vinga o tamata o kala vinga. Ai tamata e lo pole tu. Ai o lo pue abatu ina mango le tu. E mango le tu na. E ko ia jani ko i te kala vinga. E tamata o le ia o le titi. E bala o tofu mai o yo to me titi le titi. Ya ena pai le tu o fai no mo pai ai a tu le mamo le tu e mo fai una tutta no le perfetta non è tamata è tutta la buona tua e tutta la mia por isso por nada foi que eu vou botar no meio mas é todo o mundo ai tá hometown vamos tá o mundo também la famille sur la rime, la sur la rime, country. Il y a aussi la femme qui me fait le king, on a autant le wine. On nous montre le matin, les coups pour le bain, pour le matin, mais mal, on n'a pas de le matin, on n'a pas de la moya, on a la moya, pour le matin, on a pas de e mamma nei ia tato ia non tato vicino non è lo sa un po' e si nei e le talia e le fa l'orgia e le amanania e le si fa l'uomo tamata l'orgia e mai si acaba che lo totale tuo perfetto e c'è dare ma fuamo e tagliata da un rosso solo lo spia e da un che può affittare un tavolo so sono in maniera
vai aí salvão mais isso. Ele vai estar com o dor lá sobre isso. Lewat sabi Yesus, lewat família Yesus oil perfect. Apa tahu le família yang pasal jadi, apa oil rumah lengan oleh tu. Walau ina uta lain betul ni. Tapi ia mati fasa loto não sei se dia, oil não pulong. Tak lain dia fasa utama ni. Alita itu familiar namun tua awful dalam the name of God. Most of them are talking about total receive mana. Malah video sebagai orang lato feita ne. Lalu they took offense. Falou awful. I also feito. Também eu também Maria eu sou Simona, mas se vai andar não muito bom muito fácil. Até ela não feita. Feita eu fazia isso para maluco mental, né? Quando não feita. De uma forma na feita. Kemudian cara tamatai falu off. Mas Yesus beritahu nak faya failong apa bahagian ada yang mahu falu faya itu kapna. Failong. Ini orang mana tu tamatai. Orang tamatai orang tu. Tamatai lah tu tapi tidak orang beli. Taulah sesak amai manusia maniloa manfamalulo yang atau yang orang tua yang boleh masam ia orang tua bola fatas. Kalau kita minta foto, tak boleh mengenai ngatai foto tu, itu masam kita atau you want to be with them, feel special because kita tahu. Tinggal mau nak cara aing macam ni. Kalau mau masak rumah self tahu dia. It makes us feel important when we are close to important people. Mana yang tadi itu, dengan faham tak faham. Ini nak urus tuan, ini nak turun saja. Tala lo Yesus le tala ele finesa fa. Ele tengo le todo sama masing le oni on. Nama tua oni mafuki le tala to jola. Tamu le tua faya ele lan le fino motilan tala yo sanfa. Namu was. Tamu ye Yesus fa tala ele vai mana mana na o se va. Mas não lá tu ada tamu fei va ni. Oi te o tamu mu ni fai banyak na ya ma. Tamu Yesus fa tala le tala. Ele le bela sanfa. Tamu le tua faya ele se fa malu lo le tala le belo esse nama. Ele ni tala fo tala ye tala ye fa no. Lá viviu uma maçã e ele lá com fetal e tudo isso. Ela falou uma parceria, a deu uma tudo não falou também. Ele aí falou, não falou a tua isso tá isso tá. Deu uma tua isso falou não é perfeito isso. Orang nam ni fasih mana tomi lalu itu. Orang itu ni perfect. Kalau faham waktu family wofu, matua fisik, film mau mele foto, mana mau. Anak waktu orang betul ni besar film mana itu. Osoro ni matua family mana fasih itu.
e vea no vea. O le tala na whai tangata nā. Anea se au ngā mu e maa me tengi le nei. E wana wina e le mion wala wina nā o le meta o le perfeta e le whea ina tu mai. E ina o perfeta i se e le mia a wema e kuai mana no. E se rāre wala wina o le perfeta e le whea ina. O sabia se o fa natu tangata. Tangata mo lau vinu le meta o le perfeta le a pa. Le unga perfeta. A le whepu e tu. Ua yo lunga le ngā o le ni. E ma whaio na e tau tala ai. Tau tala mo le tua. E se le perfeta kuma tātou. E a whaanganoro loto ma loto. E a fio mai ele a ngano le tua ma mai upu. E a pese le whai tau. Upu e te le whewhe e tau tala. E a mai ele tua upu e te tau tala atu ai. E le ngata to tongo le mai, to tongo le ngā wanga. Tongo le kālesia. E ma whai una tātou tala ai mo le tua. How true that is. E tātou te ore tonu tātou ai. E whaia na perfeta me no tō rua e tia. Awe i aia nganga le tua, wa ai maru rara mea le tau tonu. Tau tala me le whina ngāro le tua. A teni a sau. Ti ngāno wharamatu le sau. E te wharamatu le pia o tamata hira. It's not a story in the past. It's a story that is true now. Le whetalai mai o le tua le upu moni ma le mea moni. E ala mai o tō rua, e ala mai o whana. E ala mai o tane. Ai le mo mara. Le anga mo mua o so mai o tama maria. Le tali o yo sefo le uso lose le uso ai. Oro kāseni, i te mana lama tangata le tali nōma. Vea mo mea le ma marua, nai te whara hoa tu le saka o le musunga le tua. Le ngana o le tua lai au mai e le opu perfeta. Au te lefi whara mo iana. Nanga lai tau mai e mana lama le le ia. Ia tau tana mai a maa o te iau whapena. Ano te whara mo tua sa. Nā o lai musu le tua, whai hau ki lio di sewe le lai tua. Ai a mai e rita, e le ma manu i tangatari ka. Nā ngā te whai o tō o watari. Tā mata o wai, te lōna pona, te lōna wai wainga. Ia whiu tau mai, nā whasanga ki le furi, lau ia. Se tala ngā tāro na māna i whakabena whita. I o tala e tasi moa e maa mata atu. Ako ke whita uma e lea ma manu i se pero wheta i lona a inga. O rato tala i e sūle na mo. Pe a whai le nā. Tātou te whamo mōra tātou wa ai le tangata. O le tō rua o tō ngana o le uso o tō whine. E ai tātou wha longu. Upo le tuo, musu ai le roto le isi, musu le isi tuo ko fine. I te sosoani, i te au sosoani le isi. Upo le tuo le nā, koe te aua le tuo. Upo le tuo ia oe, ma tātou hunga. Nā whakirita nei su wai o lunga, le nganga o le ri. Le nganga le nā e te tā waku ai le whingaro le. Tanto e ngā mafu, mai o le whetau o ki tala masan. San isi mai san whine. E le mai manu
le profeta le mo le po le tua ya ta pa fa mo bua ya o no mo ai le tamata tamata mo ma so tamata mo na vai vai ai o le ma o le tua e a tua ma sa o le po le fa e fa sa o le po fi le ni po le ma o le e a no fa Nala na le po na so suai suai ma e lungo tatu te mo ni mau ko e fa ta na le e so ni la so fa tu ora so ta tu jo mo fa na tu le perfetta le a ta tu fe perfetta ni so le tua na fi mai ni fa mana tu mai atu dan mana pada manusia oleh mana ya tu sahaja cerita ini semua sebenarnya yang dalam rumah supaya sampai cerita itu aku mai fa mana tu tino mertutu fa manusia oleh mana oleh manusia apa oleh mana fa yang fa yang tu fa yang itu fa yang itu Pei o nei o ana ni na i tato. E mo mi o tato i galaxia. Ia mese a una gama viena i fanau i ne sa mea to mo o ni na vai. Ni viena tato bona ta kwa i ona ona. Ia langa le swafo le tu e mo na foi. A mo ni tu ia to le talia se perfetta i no il est soit fort et soit Amen. Wa potu lagi setatu fasangi setatu fakolo setatu fatai foi ya wa setatu ban lei setatu ban pui ya setatu kemaru lan ya setatu yes tol foi lewa Maya o tatu wa mangalo ya wa sacramento fa kutuma. Penai de tatu ni paula. Ya wa fa sa o toina. O tatu da. Nau. Ya. Ia la lei le no o tatu tua. Ya o tatu tini tonu ia samua. Ya o masino no no o le tu sam. Worry, ada cuci mana tu mana masih kau bayar tu, ya, buaya jadi kita masih jauh, ya, faktai itu orang, oh ini dia, tu kuat semua tu bola, ya, bayar kita buaya, masih dulu sana, ya, punya ini kita faktai ya, saya, wah iya, eu lepulen marosi. Me umur tatu satia ini lagi mengenai mau ya bel ni juga fakilai fatal fatu ya ibu ia mau umur tatu capoinga semua itu mau ikan sia mesti foi de futua ya ibu ia dah ingat ya os fakilai itu foi ile toy tatu kan sia ya filma ya atas ya puluh film foi sila ya masih ia ainda muito mal malu fa fa kurungan tua fa tu betul sisa oh bang ya si ya mana kita bueno lo se fua ya malu foi tawatai ya malu fa tua malu luia ya na u fa fonga ma fa mulong foi tatu kan sia mentanga wenga di sini ci filia Peo no toina ini nei fu itau ya peo na samo ye tatu tama ya mana e fa romo ya pai na sa si ni sa ya pai dia mo tatu awa tatu se fu ma lue mo se fu tua ya awa pela ye to fi juti to mo ai to mo ma wena ya se fu to mo tatu kan si kan wena Wino le tua lalu ya
poni atu le ngā whakatai lo suma i tosu tanga wenga, le musu whai ia o te musu o ni kansia, poni atu le whakatai rama, whakatai le koi mātunatu, whakatai fo i sa ili manongi, ia awale sao ni kansia. Le whai mo fien malanga fo i nei tu sanga ua, anga atu, i o ngā tonu le masa lau lau, ia e whai ki tāma whakatau. Tonu le whakamoe, sauanga whala i au, mai te whiupa ia o tātou sua. E ti mai ai, ia, o mai le whakamalu si au. Ia o wāri whina iai mai, lana ni sanga. Ia, mai atu whakasi, tere lama. Ia, mai leile tua i lau sunga. Ia, whakamea o na whakatu, tumuino pēra uti. Ia, ia, tumau mu se whora au leile ngā tiri tiri. Ia, whakasi sini māku pau mena. Ia, wāro whina iai mai ngā kono tōru tātou. Tai la uma mati mo fi e le sa ya tatu tanga wenga ya mai tatu fulana fu nei mo sa